kepada tamolam ratib sebuah megreba musalla tapi ilmu nasib cukup sakit sia-sia batengan sahana mekri mesucihan cara ibadah kalam jahe fahlar deme phong hana tam setaraon keladi dak habehi ibu ibadatan ilme sayang wate ngasehana ilme agama hairakan kepilihan bansi kuda tapi wajib madum urang lagena kunle sayyidina kepada tamolam ratib sebuah megreba musalla tapi ilmu nasib cukup sakit sia-sia batengan sahana mekri mesucihan ajaran ibadah kalam jahe fahlar deme phong hana nyok pun jauh dep susah masalah dalam rumah tangga anak juta perno bino hanjut tanyo jaga tutu sering dalam salah kaya melangkah bak budina kepemimpin hana adik tasmi ke betul hana tahu dep triptan jaminan ajai kana baja roh hamba ilme betatun tu dirijang kesempatan han mengisah belum donya tak dari katruh bajanji Rabbana ilme cabut lam alam ngene pulang ulama kepada tamolam ratib sebuah megreba musalla tapi ilmu nasib cukup sakit sia-sia batengan sahana mekri mesucihan ajaran ibadah
Fahlar Rê Mơ Phong Hana Tâm se tarhaon keladi dak habe ibu ludana ta ibadatan ilmu sayang watan asana ilmu agama gairakan kepilihan sekolah tapi wajib mandum urang lagi nekele Sayyidina kepada tamu meratib sebuah megreba musolla tapi ilmu terhasib cukup sakit sia-sia batengan sahana mekri mesucihan mencara de ibadatan im jahe panglar Rê Mơ Phong Hana